पाउसेदे युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी जेनिम्स की तोंगान तोंगान ब लुपसिंग दा तरे सुबा आरओपी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट तौनना बा फंगदोरकले इम्फाल की जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की टीचर एसोसिएशन ट्रेनर्स एसोसिएशन टीएनए अमदी एसोसिएशन ऑफ ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ की अपुनब जॉइंट कमिटी ना आनदगी तरे सुबा आरओपी रिकमेंडेशन तौबिदुना थाबक ओइना पाइखन मतम क्यागी ममांगदगी मणिपुर लेंगाक्ता ताक्सिनदुना लाक्ली आइना जेनिम्स टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अमदे जनरल सेक्रेटरी ना खुदेक पिदुना थादोरप चेरोल अमदा फंगदोरकले चेरोल असिना मखाताना फंगदोरपद जेनिम्स की अपुनब एसोसिएशन असिना कुमजा लिसिंग अनि कुनगी डिसेंबर 19 मणिपुर लेंगाक की चीफ सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग चंगसिनबा मतमदा नमित चामनी की मनुंगदा इम्प्लीमेंट तौरगनी आइना थाजबा पिरखिबा लैख्रबने मधुगी मतुंग कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोय की मार्च कुनमंगा लुप अहुम असिगी जनरल बॉडी मीटिंग अमा पांगथोक्तुना सही अदुगी मार्च कुनमपनदगी अप्रैल 2 फाउबा एकाडेमिक एक्टिविटीज सिंग थबक लेपननब वारेप लौखिबा लैख्रे कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोय की मार्च कुनमंगा एसोसिएशन अहुम असिना मणिपुर लेंगा की चीफ सेक्रेटरी दा थांगलुबा मतमदा चीफ सेक्रेटरी ना मथंग की नमित सोंसोय छोयदना कैबिनेट एजेंडा ओइना पुथोक्तुना खनरगनी आइना थाजबा पिरखे अदुबा हौजिक फाउबा स्टेट कैबिनेट ngasiदगी वरोल अमा फाउबा ngasi ki warol ama phawba khanglak palaitre hauzik jenems ki leiriba apun bullup ahum asida authority na thausa da bagi mong adu khangba ngamle marmaduna matung tabada matam amada hekta lup ahum asigi members sing na jenems thagi thabak tokna bas cherol patient bagi wakalol leire matang asida lup ahum asina thabak sing asi paikhalak pada miyamna thengna ba yaba khudong chadaba kaya adugi khallaga mangjongna wafam sing asi phangtok pani aina cherol asina makatana phangdorakle जेनिम्स की लुप अहुम असिना तालिब डिमांड सिंगदी जेनिम्स की थौमी सिंगी तरी सुबा आरओपी इम्प्लीमेंट तौबगे नोटिफिकेशन अदु नेशनल की ओइना कुमजा लिसिंग अनि तारागा तरुक की जनवरी अमदगी ओहिनगदबने तरी सुबा पे आरओपी इम्प्लीमेंट कुमजा लिसिंग अनि तारागा मपन अप्रैल अमदगी सनगदबने परमानेंट इन केस इन सैलरी न कुमजा लिसिंग अनि कुनगी अप्रैल अमदगी ओइगदबने हाइबा असिने मदक पल्लिबा डिमांड सिंग असि अथुबा मतम तलेंगा अना पिबिनबा जेनिम्स टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर के कुलबिधु अमदी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एस बिक्रम आदित्य ने खुदेक पिदुना थादोरब चेरोल अमदा फंगदोरकले अतोप पाउ अमदना आधार लिंक तौद्रबसु नापसा की चक्थुंग फंगनगदबने मणिपुर द नापसा की चक्थुंग फंगदब म्यूसिंग आधार लिंक तौगदबने आइबा लंगा के वफमदा सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल अंगप मतेंग पांगनदब थौरांग तौरे अदुब आधार लिंक तौरबसु तौद्रबसु लंगा मियामदा मरु ओइना लायरब मियामदा नापसा की चेंग जौना मसिकी चाक्थुंग सिंग फंगनदब यारोय आइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना आइरे ngasi irabot bapan da pangthokpa pawgi mifam amada CPI Manipur State Council ki secretary L Sotin Kumar na haibada napsa ki jakthung sing asi Manipur ki wena state asigi lairaba miyam ki damaktane wafam asi thawai tan lengak na tumina laithoklabadi party as na miyam ka loinana akan ba ihau jangsin gane napsa ki makhada Manipur miyam da phangan kada ba jakthung sing BJP na lusing ba state lengak na phangan da badagi lairaba miyam wanare Manipur da nong monomagi missing engalakli masida napsa ki budget hengana na pokona bagi mahutta hanthalakli hanna check metric ton lising taraga hum doi hena khaklamba adu lising tarada hantarakpa ase miyam gi khanba lagak ni aigadoribra angladuna thong asi miyam gi khantaba lagak ni aibada laloi CPI na lagak ta taksin dona lakpadi napsa gi chakthong matam chana phanganba NREGS ki thabak namit chamani chhonba right to education phanganbani adubo state lagak na napsa gi chakthong ningti na pidabana lairaba kaya wabana कोकता खुद हमनरे मसी कोकनरब लेगाक ना मियंग चंगदबने आइना फंगदोरगले नागालमरोम द पाउमी द खुद थारकब चेराक पियो काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एजुकेटिव मेंबर्स हुवरिबा इम्पैक्ट टीवी की पाउमी एलांगबम मुसुकना ngarang खुराई द पाउलो रोक हलकपदा मफमबदु द चथकिबा बन सोगत पमियोय अमना फोरकिबे थौंग अदु जामना कन्ना जानिंगदे मथौ पांथोकलिबा पाउमी अमना पाउलो ब चलिंगे द खुद थारकपसी तराइना लौबंगमदे चेराक पियो हाइना एसोसिएशन असिगे जनरल सेक्रेटरी ना जनरल सेक्रेटरी की चेयरहोल्डर हाइरे अमरोम द ngarang खुराई थंगजम लेका यांग पलिद प्रेस की म्यूदा लेका इदु द लेबा म्यूय अमना तोहनिंगदब खरा तौख्रे अमजु की प्रेसिडेंट अमसुंग सेक्रेटरी गा जस्टिस फॉर सनातन आथोपंग की प्रेसिडेंट अमसुंग कन्वेनर का पुनः ज्ञान तमिनब मिफम फमख्रे एंड जस्टिस फॉर सनातन आथोपंग कन्वेनर की चेयरहोल्डर हाइरे मिफम अदुना थोखनिंगदब थौदोक अदु कंडेम तौबगा लोइनना अमुखन थोक्तनब सेक्शन थौरांग लौबु एन चेनर बि असि संचिलिब खोंजंग द जहोंदब आइना यानरे प्रेस की थौदांग पांगथोकपद आइट पपीदना मतेंग पांगबा हाइना लेपनरे हाइरेना ओरिसिया असेंबली की स्पीकर द खोंकुपना थोमजिलुबा बीजेपी के एमएलए अहम सस्पेंड तौख्रे
Orissa Assembly Labour Bharatiya Janata Party BJP की MLA ahum ngarang suspend tawgre hauzik chaliba state adugi assembly session asigi aruiba matam phauba makhoi MLA oiba yararoi haire state assembly adugi house the ruling party na ngambi haibaki matagum khosi tawdal bill khara pass tawkhibu bujaning da phongdoktuna BJP की MLA sing aduna speaker Surja Narayan Petro da khongkoplang silakhi aiba maral da speaker aduna makhoi ba suspend tawkhibane BJP की MLA sing Zara Narayan Mishra, Mohan Charan Maji Amasung, Bishu Shetty na bill Kara House na pass tau kibaki mayuk protest tau duna. Speaker da Kong Plank Sinki, Habiki Matang Dangarang Ayuk, State Assembly adu da akan bawa from Sing Pongdong Narake. House ki members sing na kan na maral siri bawa from Amana, ruling party na atik opposition ki MLA Singa, House the debate amata tau na bagi tanja piram dana. Ngambi matagum Orissa Lok Ayuk ta amendment bill pass tau ki aibasine. State Assembly the MLA ahum adun speaker tamna khong laksilaki bagi video adu speaker na review torba matung da makhoibo suspend tona to power aplau bane khongup laksilaki bagi video adu state adu ki parliamentary affairs minister Bikram Kesari Arukha government ke chief whip Pramila Malik opposition leader Pradip Tar Naik amsu Congress legislative party leader Narsing Mishra na chimpamyo chunju yangke Pramila Malik na pongdo kiba matungin na opposition ki deputy leader Bisu Shetty, MLA Jaya Narayan Mishra amasung opposition ki chief whip Oripa Mohan Majin speaker ki podium da khongup earphone amasung siasang kaya langchin kibani aike siagriba maral adu ki pakum moina MLA Jara Narayan Mishra na magti speaker ki podium da masapano khongum singba langchin kibra aibedu chap chara khamngamde adu ka magna aranba amatasu house ta sadaki de aiba wafam phangdok laduna Speaker na mahakpu karigidamuk suspend toribanu aibase angakpa phawi aike Bidu Shetty na sumhangna speaker da khongup langchin kebal laite mahakti chumnagi kolom amage headphone amage speaker ki podium da langchin kebane aike makhoi homework suspend torupa matung da speaker na BJP ki member ahum do house ta doctor da chatkina ba khagan ke madugi matung da opposition leader Pradip Tar Naik jauna BJP ki members in assembly hall adu da leiriba Mahatma Gandhi ki statue manakta makhoi ki MLA ahum do suspend tokiba adugi mayukta akan ba protest thake speaker ki thawung adu khwaidagi lebab thibani aina congress legislative party ki leader Narsing Mishra hasu kanna janing da phangdoke maragasi da covid nom sing thugai ba dukan sing thong lonsil halagane Bihar ki capital Patna da covid 19 infection wangkhalaki ba loinana Patna divisional commissioner na dukan phambasing amasung chorum mapusing da covid protocol sing jackson ngak na ba khangan ki ba loinana covid protocol indaba dukan sing amasung Showroom Sing District Administration na namit humni thonglolan gani aina ki hankre Patna da review meeting ama pangthoklaba matung da Patna gi Divisional Commissioner Sanjoy Kumar Agarwal na division adu gi district magistrate khudengmakta protocol adu halan na bakhangan ke Manipur lengak na order ama thoktuna school sing class 6 tagi ngasi dagi kaba aukre Mairoi sing amba school bhenda satpagi mamita ke de ayamba na mama mapana thinbagi mamita ke gari khampham gi nongmai chatna khre Matam kuina lip ruba school ama Manipur lekang na order ama thoktuna school sing class 6 tagi ngasi dagi kaba aukre adaba ikhoi gi pawmi na kuina chatna yengbada Mairoi am school bhenda satpagi mamita ke de ayamba na mama mapa sing na thinbagi mamita ke ayamba school sing gi timing ay pung nipan makai dagi tara makai phawbagi manungda oina ke school bhenda satpada natana mama mapa sing na thinnarakpana maram oiduna lambi sorokda traffic jam thoktuna chathok chasin da khuthong chadaba kaya thoke Lambi da Mairoi sing thindok thenjen tawbagi gari khamnabada nongmai chanaba phawba yauke school singasi ahanba hangbana school management committee da awaba kaya mayoknake Mairoi sing kiule phanduna temperature check tawbana chingba kaya uke Mairoi jamna tamba private school khardadi lawba lakpa mama mapa amadi bahan singna lengana piba SOP ngaktabagi mamidi chawna dake aikhoi pawmina mama mapa kharaga unabada phongdorakpada Lengang na piba SOP ngatrabadi Mairoi sing school thaba ki bagi wafam phongdong na rakhe COVID-19 ki laisat nongma nongmagi hengat pa leptri pani na lengang na piba SOP ngak na satuna school management committee sing na Mairoi sing karamna loina gani Mairoi sing na su makhoi masal karamna loina gani aibasi tambi bagi mathau tare adugi sa mathakta Mairoi thindok thinjen tawriba mama mapa amadi school van chalariba sing na Mairoi sing karamna lokthok losin tawgani gari sing mafam karai da thamgani aibasi kumneng sin hawdabade School ngasi dagi leptana laik tamba hawgani aribase khudong chadaba awaba kaya mayong nagani paramasina laingak na hiramasida kumna yengchinduna athubada thabak paikhat hawdrabadi khudong chadaba kaya lakpa yai makha tarakpa pau amadana
ADC Mikhal ki matam lauthoktabagi mayokta achumna office so lonsinbagi khongjang changsinkhre. All Tribal Students Union Manipur asumna Autonomous District Council ADC Mikhal ki matam lauthoktra Manipur lengakna ngasi phoba tangtaba ama khangandana thambaba janingdaba phongdoktuna ngasi dagi chingi district singda leiriba lengak ki office sing bank post office sing jawna loisan ke thonglon bagi khongjang changsin ba hokre. Koki Students Organization KSO More Block nasu asumgi khongjang bu saukaladuna More manungda leiriba tongan ba loisang sing Additional Deputy Commissioner Office Range Forest Office Court Office in Thonglonsin ke Thonglonsin ba duda sel thungga mari daina ba Punjab National Bank State Bank UCO Bank amadi Access Bank singchu Thonglonsin ke loina na khongjang andokri ba phawba thong hangdana ba loisang singi thongjinda office closed by asum in protest against the Delhi ADC election haina thaba coffee sing tet ke Senapati district su DC office AD office jawna tongan ba loisang sing asumgi volunteer sing Thonglonsin ba ki khongjang changchen ke Senapati District Students Association nasu asum nanga sidagi changchin bahuri ba lenga ke office sing thonglonchen bagi khongjang asida sagut kani aina law thokre bai roi sing ke khongjang asina mafam aduda phamliba dukan kaithil sing de adumak hangna baga loinana lambi da gari sing de adumak chenare aroi be content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bukna mak pathaga jari channel asina dom da kanara badi subscribe to video basna subscribe to biro loinana like and share to basuka bigun kuna mapu amakana thakajari